Kardom don marli pini nili puthot ranthol na litum ka chinghon mate kelang bom channel Karbi 2.0 along lasi pini a video bang kala subscriber na ki pu Pmay Hemso la flight date pun Koson sila so status bang ki checking mala so video selam tha pusinili panang pula sila so video one pilo la penon nili la so channel kelang bom Karbi 2.0 kelang bom nong sinang litum ki milang pulo te subscribe kelang pulo subscribe mon la pen la bell arjanta ber pon igder non la pulte monon phini le kapre video le upload sita nang litum mobile on nang le da prang pan asi pada dependent video le start pono nang la intro asap so langon la pen video cheng pon philo nang aprang si Chrome browser ing puing nang litum mobile ang Chrome dui Chrome browser po Unper ke Laso interface ang source of type web address pulong le kitok dam ninge bangke Pmay gov.in putusan tok damon nili la sa video description on nili link pidet po hadak pen direct dam pinu nang litum apan ke lason da jingpu po lason interface ang po Pmay lason page long jingpu po lapen desktop size bang selam den no la desktop size putok tok do dakber ik den no la pulte la picture bang desktop ateng po computer long ateng po lapen la thak three line do mate hing pet ason ki thom dui la ki thom do dagle beri go dag ber dat pen lason interface nang klang po source beneficiary la hai hui di stamela siken ang deng long bang ber het nang panalitum lai dag tok do citizen assignment lo dag mane ber het nang po ber het to nalitum la ber bang option chiwang po apply online edit assignment form friend assignment la sinang litum bang track your assignment status pulong le ber igo la track your status pulong dag ber dat benefit lason interface nang klang tu po track your assignment status by name father name and mobile number putting sido lapen lapu akung bangke by assignment id assignment hola ke fly hud id do la so id pen ne dag lang chok kalite lapu mobile number po men lapen imithamen pen le rita chok mante lang ta chok nili bang dak by name father name lapen mobile number dak siber iglo dak ber igdet pen ason interface nang klang po athaksi bang state name select nang po lapen lapu la district name to select nang po lapen that city name lapen lapul bang father name tong nang po mate po men lapen ladaki koma men ben se plan la samen tong nang po lapen phone number lapen that live fill up thel te submit nang po nilidak fill up lo non nili submit po oh sorry nilidak city name bang fill up that asini ako fill up te alo non nili submit tu po the network problem hoila selom so apor lapen lason
nang le tum mobile long la registration mobile long nang le tum mobile long OTP nang le po Laso OTP ba nang le tum dak berik nang po nili OTP phani hong chat po OTP nang lik elo la se so pulong ber no la processing lo la pendet la son details nang klang punang litum la abera bang da crop name la pen name father name hai hui details da nang klang thai po ke fly hot pp documents cp ma la hai hui la pen la pu kung di track assignment pudi la track assignment pulong dak ber ego dak ber ik dat pen nang litum la aber bang dui application status pudi your application id dak id dolo is pending la ke tok dolo is pending for inclusion in demand survey pudi lanchot lo joy u la pen la video long thek pon long tai lo Koson son si ki check ning ma Koson son si da kedam ning ma ko so page mal hai hui la so video jong silang mission pol na litum share ta la pen comment like hai hui bang ting ri non la pen mo next video long le chetong nang pinia video long mang ke lan cholo